Ja sam toga više i zaboravio. A di si to saznao da je to Bruce Lee radio? Pa imao sam 4 njegove knjige, on je napisao 4 knjige svoje. To je vježba osnovna za vrat. I za ove nosače. Ovo. Prvo to. 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 Ali nisam ni znao da je... To piše u knjizi od Bruce Lee. Je, pa to što njegove vježbe razgibavaju. On se jogom bavio, jogom mu je bila 12 godina. Nama Linić ne da se jogom bavi. Mi ćemo uskoro svi doći ko, zajebat ćemo brku iz nekih peći. Ubošće nas komaraca, ono, počešat ćemo se za djelicu. Izgledat ćemo, Hrvatska će ličiti na konclogor neki, znaš, višće nam ono guzice svima, znaš.